Pozdrav ekipa, dobrodošli u novu epizodu Sierra Builda. Danas nastavljamo sa prednjim krajem, radimo nosače killera, nosače intercoolera, radimo nosače svega. Što će biti zabavno, ali ne stvarno. Nastavljamo gdje smo stali. Prvo se moramo presvući jer smo još u čistoj robi, pa... Sad režemo nosače, gornje nosače za killer, koje ćemo si na vezne limna šipkice privariti. Sigurnost na trećem mjestu. Moramo povariti matice za flahove i to će nam biti nosači za killer. Moram staviti killer 3 cm niže. Ok, za sad smo smislili ovo. Znači tu se ušarafi u donji dio intercoolera i ovo su šlicevi u koje sjedne onda sami killer vode. Znači imamo lijevi i desni nosač i tu će dolaziti šipka koja će onda biti graničnik da killer ne može ispast. I ujedno će ta šipka biti nosač koji će ići gore. Budete vidjeti. Već sam mrvicu umoran i razmišljam o tome da odem doma. Ali umjesto toga mogu nešto drugo. Samo da znam kaj. Joj, jebem ti sve. Kaj je s ovisicom?
Znači ne sjećam se da je ovaj auto bio tak mali, ali sjećam se da mi je ručna bila toliko blizu da sam udarao rukom tu u sic kad god bi ju povlačio, znači užas. Da, ali naručili smo ovu malo dužu ručnu koju ćemo postaviti tak negdje ili ovako biti tak. Ok, zadnje kad smo radili je bio sic. Udaram laktom u samo tijelo sica kad god motam. I kad god sam potezao ručnu, sad imamo novu ručnu koju sam i okrenuo tak da kad ju potežem, sad više ne mogu udariti u sami sic. I kad motam više ne udaram u sic zato što je sic sad napokon postavljen kak spada. Tako da mi ne smeta ništa i mogu do svega. Znači ručna mi je tu, vučem ju k sebi, mjenjač mi je tu, ručna, volan i mogu bez problema motati volan. Ovu ručnu ćemo izbaciti van jer, samo sekundu, jer nam je smetala tu, nije valjala, nije normalno uzimala ulje i vraćala. I još jedna stvar koju sam skužio jučer je da se raspala, praktički drži ju tu jedan šaraf, to je ova kineska jeftina smeće. Tako da to ćemo sad očerafiti i baciti van, a ostaje nam ova. Isto je kineska, ali mislim da će biti puno bolja solucija jer nisam je ni odzračio, samo sam prešarafio spremnik sa uljem i lajtung i već ima bolji odaziv nego što je ova stara imala ikad. Jučer sam ostao bez žice, tako da je Pero uzeo žicu. 0,6 to te pita. Tako da paše nam žica za varenje koju smo potrošili, pa moramo vratiti broni. To Pero mora naučiti da kad potrošiš vratiš. Dalje Pero je bio u Pevecu, nakupovao je matica, podloški, šarafa običnih, M8 šarafa samo ureznih koji ćemo trebati kad ćemo variti firewall, kad ćemo stavljati lim, da nam drži taj lim dok ga režemo, heftamo kaj god i da nam ga priljubi bolje dok ćemo variti. Osim toga svega mi je nabavio i pakove. 4 paka. Pakovi su dimenzije 75 mm puta 25 mm. Znači, uzet ćemo 2 paka koji su od poliuretana, stavit ćemo jedan na drugi, probušit ćemo ih i dobit ćemo nosače motora od poliuretana. Tak ćemo imati fiksne nosače tako da nas to ne dira. Isto tak će nam svugdje biti unibol i tako da će sve vibrirati, sve će se trest ko da je ne znam kaj. Išao sam danas do Pere po ovu maskicu i ovu lajsnicu ispod farova, tako da možemo vidjeti kako to na kaj ne liči. Možda dok dođe tu pozicija bude izgledalo na ne, ali dobro. Sve u svemu izgleda ok, nije ni bitno da ide. Sad ćemo se prvo baciti na izradu nosača i ubacivanje motora unutra. Da bi to napravili moramo prvo maknuti vezni lim skupa s farovima, skupa svim sad. Znači sve što sam radio 10 minuta, sad moram skinuti i ponovo maknuti vezni lim. Srećom je na 4 šarafa pa se killer i sve živo može osim farova, jel se može odšarafiti na 4 šarafa i skinuti na brzinu.
Probušili smo pakove, borerom od 10 mm, pošto je šaraf M10 na nosačima. Sad ih moramo skinuti ovaj nosač koji je puno višlji i staviti na ove nosače. A prvo moramo poskidati sve ovo dolje, tako da timelapse. Naravno da neke mora smetat. Kad sam montirao vezni, onda je pasalo sve. Normalno mogu sam ušarafiti ovaj šaraf i sve. A sad kad je killer gore, ne možeš ga izvaditi, tako da ga moram odrezati i tu ćemo staviti nove imbuse, kraće, koji će puno ljepše izgledat na autu. Ne znam jel ste skužili, konstantno oblačim ovakve dugačke majice, dukseve i ne znam kaj, makar je vani 400 stupnjeva. Razlog za to je da željezo kad se ovako reže usmrdiše taj čas, zato što stvarno smrdi, ima svoj miris specifičan. Tako da ovo malo smanji prašinu koja dođe u dodir sa rukama, s tijelom, malo sam čišći, malo manje smrdim, iako i dalje jako smrdim, mislim. Tu ima posla, pun kufer svaku večer, tako da. Napokon su i motor i vezni unutra. Ok, baterija mi je bila na punjaču do sad, ali sam zato ja radio punom parom. I pohefto flanđu za koljeno za komad cijevi, sad još imamo 2 koljena za napraviti za ispušnu cijev. To ću sad napraviti možda čak i na kameri, pa da vidite moj proces. I ono kaj pokušavam dobiti je da mi unutarnji radijus ovog koljena bude
ravan sa haubom, jel? S linijom haube. Tako da kad ga odrežem dobijemo suzu koja bude ravno sa haubom. Znači ovaj unutarnji radijus zapravo bude u ravnini sa haubom. Idemo ovo dvoje zaheftat. To je zaheftano. Sad možemo staviti na auto i zaheftati drugi komad. Tu sad kad sam dobio otprilike poziciju koju želim, jednostavno napravim 3 crtice, to jest 3 oznake, s tim da je jedna od njih X. Tako da tu poziciju ne mogu fullati, onda se samo poravnam još sa ove 2 crtice za rotaciju i to je sve kaj nam treba. Sad vidite otprilike di ću ga rezat, pošto hauba dođe ovako, znači režem ga ovako i prema naprijed. Ispušna cijev je sad praktički gotova, s tim da s ove strane moram izbušiti rupu i staviti lambdu. Imamo AM-ovu wideband lambdu, pa lambadu. Idemo sad na lambdu, a onda poslije idemo sa gate-a spustiti dolje koljeno prema nazad, cijev, drugo koljeno i puknut u ovu ispušnu cijev samo. Našao sam navojni umetak, sad ga treba tu izmjeriti, ja ga već jesam, to je Fi22 i takvim borerom izbušiti tamo cijev. Ono što je bitno kod lambde je da lambda ne smije stajati niti okomito, niti vodoravno, niti, ne daj Bože, igdje popiknutije od vodoravnog ili da bude okomito sa donje strane, nego mora biti, mislim da između 15 i 75 ili 80 stupnjeva. Nemojte me držati na riječ, ali ako odete na Boschovu stranicu, to jest na datasheet od LSU 4.2 ili 4.9 lambde, tamo mi je opisan, znači, postupak, pozicija i sve za montiranje lambde. Još to povarim i idem doma. Idem tam izbušiti to i povariti.
Trenutno je 6 sati, ali se već lagano dani. Mislim da je to što se tiče ovog videa. Meni je stvarno dosta za večeras. Iduće kaj moram napraviti je taj gate, spojiti na istu tu ispušnu cijev, tako da se koliko toliko dobro čuje, a i da ne pljuje na pod, nego da sve ide skupa gore. Vidimo se u idućoj epizodi. Pišite mi u komentar šta vam se svidlo, šta vam se nije svidlo. Lajkajte, šerajte, pretplatite se ako to vi želite. Ako vam se sviđa moj sadržaj i ovo kaj ja radim, ako vas zanima više, normalno. Da, vidimo se.